I Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuzima busa nkaho bwahagaze. Hari isinywa ry'amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame barahurira muri White House, biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barakirwa ku meza ibiganiro na Perezida Donald Trump ubwe. Hanyuma amakuru angeraho ndetse mu kanya gato maze kuvugana n'umwe mu basore baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambwira ko ku munsi w'ejo yiriwe mu mujyi wa Washington, ariko ko amakuru yagiye yibonera ubwe n'amaso ye ari uko abarinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bajepe basanzwe barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, abarinda Perezida Felix Tshisekedi, abarinda Perezida Neva, abarinda Perezida Dr William Samoei Ruto, bose bamaze kugera muri uyu mujyi wa Washington, ndetse ngo umutekano ni wose ku mpande zombi. Baritwararika akantu ku kandi kugira ngo hatazabaho ikiba cyahungabanya umutekano w'aba abakuru b'ibihugu byombi muri rusange. Uretse abo bajepe bo ku mpande zombi, binavugwa ko n'ubundi abasirikare batandukanye basanzwe barinda Perezida Donald Trump cyangwa se bashinzwe umutekano muri uyu mujyi, nabo bakomeje kuryamira amajanja, bakomeje gucunga umutekano mu buryo bukomeye cyane kugira ngo hatazabaho ihungabana ry'umutekano iryo ari ryo ryose ryakoma mu nkokora rero ibiganiro ndetse n'isinywa ry'amasezerano agiye kubera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agamije ko agomba gushyira iherezo ku makimbirane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biteganywa ko Kongo igomba gusenya burundu umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukavana ingamba z'ubwirinzi, hanyuma bakagenda barebera hamwe n'andi masezerano ajyanye n'ubukungu cyangwa se mu mibanire mu bundi buryo busanzwe. Hanyuma rero byinshi cyane muri iki kiganiro maze kugirana n'uyu musore uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambwira uko umutekano wifashe, ambwira uko buri kantu kose uko bihagaze, mbere gato yuko ku itariki 4 Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bashyira umukono ku masezerano ahagarariwe na Perezida Donald Trump. Mu by'ukuri ati ni ibintu bikomeye, ni ibintu bihambaye. Abanyarwanda hano barishimye, abakongomani barishimye, bose baravuga bati kera kabaye, amahoro ashobora kuboneka mu bihugu byacu, umutekano ushobora kuboneka mu bihugu byacu nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Hagati aho ngaho rero reka nkubwire yuko uwitwa Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba rero we yamaze no kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yazindutse iya Rubika uyu munsi, yazindutse iya Rubika. Uyu Neva akaba rero ari Ndayishimiye zindukiye kwa Trump. Perezida w'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye yazindutse iya Rubika yerekeza Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabira umuhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rukera rwo kuri wa kabiri yo tariki ya 2 Ukuboza nibwo Ndayishimiye yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura yerekeza Washington. Mbere y'uko agenda, ibiro by'umuvugizi we byari byatangaje ko ari bugende ku butumire bwa Perezida Donald Trump. Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 2 Ukuboza yari yatangaje ko ateganya kwerekeza Washington mu rwego rwo kwitabira umuhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. Hanyuma tariki 27 Kamena uyu mwaka nibwo baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na RDC bashyize umukono kuri aya masezerano. Gusa biteganyijwe ko kuwa kane tariki ya 4 Ukuboza aribwo Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bazayemereraza imbere ya Perezida Donald Trump. Ndayishimiye agomba kwitabira umuhango wo kwemeza amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC mu gihe u Rwanda rushinja igihugu cye rero kuba gikomeje kuyabangamira muri rusange. Hanyuma Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akaba ari umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, mu kwezi gushize yavuze ko mu gihe amasezerano yashyizweho umukono kwa 27 Kamena ateganya ko impande zombi ziyasinya zigomba guhagarika ubushyamirane. Ingabo za leta ya RDC zifatanyije n'iz'u Burundi zakomeje kugaba ibitero ku mutwe wa AFC 23 ndetse no ku banyekongo biganjemo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yashinje kandi ingabo z'u Burundi rero kuba zikomeje gufatanya na FDLR intambara mu gihe amasezerano ya Washington ateganya ko uyu mutwe ugomba gusenywa vuba na bwangu muri rusange. Ni birego rero n'u Burundi bwagiye bushinja u Rwanda rufasha umutwe wa Leta Itabara, mubanze mu duhabo bantu kugira ngo dufungure imipaka. Urumva muri iki kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko u Rwanda nirwo ruramutse rukoze ibyo rusabwa n'igihugu cy'u Burundi imipaka yatifungurwa, ariko na Perezida Kagame yashimangiye ko nta kibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi, ntabwo u Rwanda rwigeze rufunga imipaka, Abarundi rero bayifunze igihe bazashakira bazayifungura, ati rwose nta kabuza. Neva yagiye ashinja kenshi u Rwanda ko rufasha abasore ngo n'inkumi ngo bari mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu Rwanda, ngo bakabajyana mu myitozo, nyuma ngo bakabateguramo abasirikare ngo bajya ku rugamba ndetse no kujya guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, uko yagiye bivuga. Rero uyu Neva rero
rwose agomba kuba rero ari umwe mu bareba kuri ayo masezerano agiye gusinywa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ateganya kwerekeza rero yakaba yamaze kwerekeza i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagomba kubera rero uyu muhango nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Ni umuhango rero bitezwe ko ugomba kuba kuri tariki ya 4, ahategerejwe Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Donald Trump niwe ugomba kuyobora uyu muhango. Perezida Ndayishimiye mu kiganiro rero yahaye abanyamakuru nibwo yabishimangiye muri rusange avuga ko agomba kwitabira uyu muhango. Yaboneyeho gushimira ubutegetsi bwa Amerika kubw'imbaraga bwakoresheje mu kunga Kigali na Kinshasa ndetse n'umusaruro umaze kugerwaho na leta ya RDC n'umutwe wa FC23 biciye mu biganiro bya Doha. Usibye Perezida w'u Burundi undi bivuga ko agomba kuba ari Washington DC, aho agomba kwitabira umuhango ni Dr. Samoei William Ruto wa Kenya. Muri iki gihe rero uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Ndayishimiye yitabiriye uyu muhango wo kwemeza amasezerano hagati y'u Rwanda na RDC, mu gihe u Rwanda rukomeje gushinja igihugu cye rero ko gikomeje kugenda kibangamira aya masezerano nk'uko nagiye mbigarukaho muri rusange. Tumize amaso mu yandi makuru mbabwire ko urujijo ku rusaku rw'amasasu rwumvikanye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kigoma. Urusaku rw'amasasu hataramenyekana impamvu yarwo rwumvikanye kuri uyu wa mbere tariki ya 1 Ukuboza hafi y'ikibuga cy'indege gito Aerodrome cya Kigoma muri Walikale Centre. Amakuru aturuka aho agera kuri kimwe mu bitangazamakuru avuga ko urusaku rw'intwaro nto rwumvikanye agana mu masaha 11 z'umugoroba ku isaha yaho, rwamaze igihe cy'isaha nta mpamvu n'imwe yatanzwe y'ayo masasu. Urusaku rw'amasasu rwateje abaturage ubwoba, aho bivuga ko mu mvura yari irimo kugwa imiryango myinshi yatangiye guhunga itinya ko ari igitero gikomeye. Abatuye mu duce twa Kigoma na Camp Type hafi y'ikibuga cy'indege bifungiranye mu ngo zabo. Hanyuma avugana na Actualité umuvugizi w'akarere ka 33 ka gisirikare 34 ka gisirikare muri FARDC yamagariye abaturage gutuza. Major Dieudonné Kasereka yasezeranyije gutanga ibisobanuro birambuye kuri icyo kibazo mu masaha ari imbere. Ati tugiye kubanza tubikurikirane, hanyuma mu masaha ari imbere turaza kubaha amakuru arambuye kuri iki gitero cyangwa se kuri urwo rusaku rw'imbunda rwumvikanye muri iki gice. Major Kasereka nk'uko yagiye abigarukaho muri rusange. Hanyuma mbabwire ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yongeye kwikoma umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu neva rwose ngiye kwikoma mukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga kujyana n'imipaka, ariko wenda mbere ko mbabwira ibyo ngibyo reka mbanze mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko izakira inama y'ibihugu bigize G20 muri 2026 ariko itazatumira Afurika y'Epfo. Yayakiriye muri 2025 ndetse yamaze gusiba ku rubuga amakuru yose yerekeye imyanzuro yafatiwe muri ama G20 yabereye muri Afurika y'Epfo. Byatangajwe ku itariki ya 1 Ukuboza 2025 Trump ntiyitabiriye inama G20 yabereye muri Afurika y'Epfo mu Gushyingo 2025 ndetse nta muyobozi wa Amerika wayikandagiyemo. Amerika yatangaje ko mu bihugu bizatumirwa mu nama G20 muri 2026 Afurika y'Epfo itarimo. Umubano wa Afurika y'Epfo na Amerika warushijeho kujya irudubi igihe Donald Trump yari yongeye gusubira ku butegetsi ashinja Afurika y'Epfo kwica abazungu ndetse no kubambura ubutaka bwabo. Itangazo rya Amerika rigira riti ubuyobozi bwa Trump tuzongera gusubiza G20 mu nshingano zayo z'ibanze arizo kwihutisha iterambere ry'ubukungu kandi tugere ku musaruro. Urubuga rwa G20 izaba 2026 rwasohotse uyu munsi rugaragaraho aho inama izabera, igihe izabera n'ifoto ya Perezida Donald Trump gusa. Ushaka amakuru ajyanye n'inama ya G20 yabereye muri Afurika y'Epfo ku rubuga rukubwira ko rwagize ikibazo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko ibyo Perezida Trump yavuze ko atazatumira Afurika y'Epfo nta shingiro bifite. Ati dukwiye gusobanukirwa ko Afurika y'Epfo ari kimwe mu bihugu binyamuryango byashinze G20. Afurika y'Epfo ni umunyamuryango wa G20 nk'igihugu kandi gifite uburenganzira. Tuzakomeza kandi kwitabira nk'umunyamuryango wemewe kandi utanga umusanzu wubaka muri G20. Ramaphosa yavuze ko hatabura ibyo Amerika n'igihugu rero ayoboye bitumvikanaho, ariko ibihugu byombi ari inshuti nk'uko yagiye abigarukaho. Amakuru rwose yerekeye inama yabereye muri South Africa bayasibye rwose kuri uru rubuga. Mu kuyasacinga yashaka bakubwira ko nayo. Hanyuma igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyahaye amatoni y'amasasu umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe byifatanya kurwanya ihuriro rya FC23. Amakuru yizewe bahamya ko toni 3 z'amasasu na toni 3 z'ibiribwa byapakiwe muri kajugujugu ebyiri
zibivana muri teritwari ya Rubutu mu ntara ya Maniema zibigeza ku kibuga cy'indege cya Pinga muri teritwari ya Walikale tariki 28 Ugushyingo 2025. Tariki 29 Ugushyingo umuyobozi wa regima ya 3200 ingabo za RDC Colonel Salomo Tokolanga yategetse ko FDLR na NDCR ya Guido Shamirai n'imitwe nyanyatura bihabwa aya masasu n'ibiribwa kugira ngo bikomeze bikorwa nta nkomyi. Hashingiye kuri iryo tegeko rero amasasu n'ibiribwa byoherejwe iriya mitwe muri groupement ya Bashar Mokoto muri teritwari ya Masisi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihe yitegura gutera ibirindiro bya FC23 mu gace ka Bibwe, Kinyana na Muzimu muri teritwari ya Rucuru. Colonel Tokolonga asanzwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubufasha amazigiriro aha imitwe yitwaje intwaro. Yagize uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi bukorerwa abaturage. Muri 2023 guverinoma ya Amerika yagaragaje ko muri Gicurasi 2022 Colonel Tokolonga yayoboye inama n'imitwe yitwaje intwaro yihuje kugira ngo rero irwanya FC23 kandi ko regima ayobora yahaye FDLR intwaro. Uyu musirikare hamwe n'abandi bafusiye bo mu gisirikare cya RDC bakomeje gufasha FDLR n'indi mitwe mu gihe u Rwanda na RDC biteganya kugirana amasezerano tariki ya 4 Ukuboza yitezwe rero kuzana amahoro arambye mu karere. By'ingenzi u Rwanda na RDC byemeranyijeho harimo gusenya FDLR burundu kuko ibi bihugu n'umuhuza Amerika byagaragaje ko uyu mutwe w'iterabwoba ari ikibazo mu mutekano w'akarere kose. Leta y'u Rwanda ntiwema kugaragaza ko igisirikare cya RDC gikomeje gukorana na FDLR no kuyibufasha kugira ngo rirusheho kugirana imbaraga ndetse irusheho gukomera aho gusenyuka nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho.